Ti mamensan enna wase sede ayedi kan akachi ono Ghana bosume na mo na yegyina monti na se obanim bosume ene eguso epem ede ekuye nim no na agudie mu nsem ena sabre enkomo awdo ayaboabo ano no so mede ni nyina so eba abedan wo na mom yenhyase emfemfiri enkrofo aman so unim se enada ena yede nkomo a esi enene nansa ewo eye Paris memo ni nyina ne se mpanifo eyi FIFA best footballer na se player odimu pa na basobode ne ko edma line Andre Messi kusitini ema enamso ma obehwa David Alaba wono ne teammate kura ene Karim Benzema wanto amfama no ekoto edma abranche efreno Messi na eno ene iwura mu no na se Karim Benzema ekire se sa abasobode a yedema Messi no sebe wo mu awia no na se na wonimse nkono ene se etime ekodema no enti wode ne achievement ahodo a woyeye ewo afinimu and goals a wo share 63 goals 21 assists wo se woji European Nations League champion woji UEFA Champions League woji La Liga woji Spanish super champion wona ji wo sanso agi European super champion enafe club World Cup ni nyina achievement ahodo a Karim Benzema ekire se woyeye individually na se wo kan team ne ho eno ye we nyina da a se Messi akwaje World Cup ba ko pa eden ye na ye de sa abasobode no ede ma Messi enti Karim Benzema ena de abegu ewiase nyina ekire se ampa sa abasobode a eno ada wo mo de ma Messi se ono enanim bobo pa e wa finim no na se yade se omo awia no enti mpenfo ensan hwe kura na wo hwe Ballon d'Or kura na eko ma no enti no wo kire se sebe ya wiem kakra enso edi amanenti ono so dia wode eba no megidi se dodo na nso a edi bobo na chi no enso ebe debate ehone ahwese ampa se dia Karim Benzema kan ya wia no anasesen ena etie o hwe ne achievement ne dia wan hwa beka se emu owerem kakra but Messi nso no wonje World Cup da ne ye de twa ne mpoasa enti wo koye na wode man no ekwaje World Cup ne de wiase nyina World Cup eni nhyiemu Kasee pa football ni nyina no eno ne nhyiemu a esompanti ukokwaje a eno so another kwan a betimi nso de debate ewo ho afi yenko yenim na yenko piemo ewo PSG omo president Nasser Al-Khalifa papai utum se ena no ena beto dwase wa kidnap owura bi a sebe wode na hyedem ena utumi kofadua na obebo ne kakra wi na wapie na sankomo na koso a endei their urban say investigations no egusu a ekwa nimpa ema chese sabre reporter epiem no yesan awuramo ewo another story eno so investigations na we de abranche efre no Ivan Toney wono esina kan edema Brentford bobuko no me patro say abranche dia epiem no say between 2017 and 2001 say sports betting won fanya hwe obi ono obobo na wo hye goals na ye hwese wo bobo ni bia sports betting ne de ehia se obetwa bi no so ono go bi obehye bia o de twa bet de da na empenfo guso investigation so far wo manya 262 betting kwa wetwa no man se betting ticket o se betting slips o tun sampa kwa enkratasem na ne je ho pa enti sabre dia eba ne se ukogina adaka mu na ese wagitum anase wanyintum no wo se eyampa wagitum betting ne de sebe nkratasem dua enda ho ma kraman embeka ne santi ono ankasa na wo bobo no se otwa bet ne bi enti nei dia eba ne se akaso twe a ye de ebema no eti wan hwa season no kra no Ivan Toney enya de obetimi ato aso esanse mpanifo chese ye hu sports betting afolo for ne de na se asotwe kase pa ena no so ebetimi akọ ede amasa abranche na wosina kan edema Brentford amede eno so nkomo no mede ejao ma yemfenwie ewo Kumase na onimse Kumase Asante Koto company for alanche dwumedie sonko omu chese ekitafo ne sebe ya omu ebeba abebo chenku ewa agopama no sunti ena omu alanche sa dwumedie na nei omu ne zipe mpanimfo nso ena aye chance hye no enti ewo Kumase omu ne Peche United akensi a ebetimi akoso no Mr. Edward Asumani ene kasa edeba kotoko ene zipe nsise ya omode atudwa fanfest dwumedie no na yentie ne nkoma wodi eja efa kotoko fanfest no